Rua, toru, whā, pukana. Kia ora tātou te whānau, he Umuariki here, nau mai, haere mai, hoki mai. Welcome back to our tauira here, Te Arapiki Tauira, and the series that we've been doing for numbers. We're still going, it seems like tahi rua, toru, whā. We're up to about volume 4 now. For the numbers, the Arapiki Tätai, the numbers series. So we'll carry on. Our first one, just recapping, was about numbers, ngā tātai, just counting simply, tahi rua toru whā to 10. Then tuarua, we put a little prefix in there on the front of that word, that number, tua, tuatahi, tuarua, tuatoru, tuawhā, and so on. The third one, we put a little simple colour, so we could talk about the corresponding colour and its placement. So we went through 10 of the colours. And tuawhā, what we're up to today is, I think we'll talk about volume. So one car, 2 houses. Talking about my assets, 3 wives, aroha mai. Okay, stop mucking around. So let's go. So what we're going to do there, we still got the simple number. Everyone knows now, everyone you've been working with is on the lowdown with the counting from 1 to 10 and the different concepts. Today, apart from the digits 1 and 10, the digits in between, we'll be adding the letter or the suffix, the particle, E. E looks like an E, but to the Maori it's E. So it'll be, kotahi will be the first one, kotahi, singular, kotahi. Only got one car, kotahi. Kotahi e rua, e toru, e whā, e rima, e ono, e pitu, e waru, e iwa, te kau, ka whai. Te kau, dollars in the bank. Ka whai whānau, that's us. So let's just try that again from kotahi to te kau, all the rest, put in that little kupu there, e. Try it out. Kotahi, e rua, e toru, e whā, e rima, e ono, e pitu, e waru, e iwa, te kau. Ka pai whānau. Hey, I'll move along quick because we're trying to keep these little vids short. But as you know, we support these with some online classes or group classes if you like. Touch base with me with the email below or above or wherever it is. Just find us somehow or message us. Okay? Anyway, let's try and make it applicable to this. Kotahi, and we'll use the Waiata, one of the Waiata from the Ātarangi. Ka pai, one of the many Waiata. Kotahi Räkau. Ka pai, kotahi te Räkau. Kotahi e rua ngā waiwai. Ka whai. Kotahi e rua e toru ngā tāra. I got $3. Ngā tāra. Kotahi e rua e toru e whā ngā hau. 4 winds. Kotahi e rua e toru e whā e rima ngā whetū. Kotahi e rua e toru e whā e rima e ono ngā heki. Cook some eggs. Kotahi e rua e toru e whā e rima e ono e whitu ngā tai. 7 colours.
Kotahi, e rua, e toru, e whā, e rima, e ono, e whitu, e waru, ngā ringa. Hey? 8 legs on the octopus, o te wheke. Kotahi, e rua, e toru, e whā, e rima, e ono, e whitu, e waru, e iwa, ngā Waiata. Pāreka reka e. 7 awesome, sweet sounding 9, Waiata. Kotahi, e rua, e toru, e whā, e rima, e ono, e whitu, e waru, e iwa, te kau, ngā hoa, pai kia hau. And 10 good friends out there today are going to like and subscribe to our channel and pass this on to their buddies. Now, 10 good friends of mine. Ka pai, just a little model for our kaupapa today. The vid's cranking along, so we'll just sing it. Perhaps you've heard this out there or some of your ātarangi classes, but we'll use this here today. Kotahi Räkau, moke e rua ngā wai, mo te hikoi e toru ngā tara, mo te hoko kai, e whā ngā hau, e pupui ana, e rima ngā whetu, timo mai, e ono ngā heki, i te kohanga, e whitu ngā tai, o te kōpere, e waru ngā ringa, o te wheke, e iwa ngā waiata, pāreka e te kau, ngā hoa, pai kia hau, te kau, ngā hoa, pai kia hau. Kia ora whānau. Hey, keep an eye out straight after this video. Going to put another one out more relative to using that concept. We'll do another one following on from this one, sort of part 2. We'll use some rākau so you can see how to use that, okay? So that's enough for now, otherwise I might have to charge you extra. Okay, have a good day. Peace out, and we'll see you out there next time.